Զնարդիլիքեշչեթե բազունգաուտ նբեստեր ծավգեց հավթի մեկում կում էիֆիր ինվարմացիոն ռաղ դաբուն ստուդի գբերատը իրինը։ Abun çırıstun dinil xəstə adam nisankanın sıqdak madı mayram raygurambun. Asabun xusari rıstun adam elday tıngder nisankanın. Umenəmə səvirni və zavr əstəcə tıvaldayder duəmin istem azı avgusta xusavını yerək iristun ənkəy baxos kutta. Vısabun vəy gurətə sərməyə xiyergum keyravdısta və məniz bir əvdisəntə. Abun ya nomul nəgurətə səyrak kuvəndum mərbası diz bir adam. Adam sıxtoy çıraq təfəcəq stoy səxi əməsi vəqs adamı madı mayramən. Abun asıstır əmə kaçcım bərək bun nisan kənins Respublikaya al rayonu der əmə bu məgəskə arğuantı vaxt sıdısты bərək bunun slujbətə. Bunu sıqdag madı mayramı bun məyə xur zəxvət nəqən iristunu der, nəqən irun adamı yul der, amma bəstəçi yul der sənə xuskanəgət. Znon xusari ristonu əmbəstək təkatçını iqdavay banısan kuttoyna Respublikaya sərəstildüğün aft azı kaysı xəstüətsi bərək bun. Oysetən Россия Федерации президент Владимир Путин арфə fıstəgərer vısta президент Bibilta Anatoliye nomul. Ası kaççın qıttagmənə Respublikaya mərsidisті vajdı təsəqat ristonu Respublikaya sərqlavək bitartı Vyacheslava sərqlavday delegasiya tə Abxaz Pridnestrovya Donetsk Luganskay istəy Turçı sərək irun adamı minəvərtdə. Bərək bunu sətən Respublikaya rayonta vağdır sedis alıq uzun kulturun irxəfsən mazaltdı. Bərək bunun nucu tıngder rafidavın kutta nə Respublikaya qarşın tıxtı barad. Dartarkənəm informasyon ravaqt. Sıxaq bəstətə əxsən nucu əngum der bastinətdə sarazın ası farstıl seyracılarını xassət Prezident Bibilta Anatoliye mə xizən bəstətə minə varaddən səhəfiyin bəldərəstəcəm. Vüdun patsaxat alani mərsedistə səmə iron adami məyumə banısan kənuyna Respublikaya bun. Prezident sınzaxta arfə əmə buznicini xəstə, bakuttasın zərdildarınla vərtdədər. Dema dartarkənzənis nəvaz xəssək kukuyta Anjila. Республика Бонацетанам в Семару Бастатаерцет Бира Ожита. Тичин Ожита Боньяхима Райста президент Библта Анатолий Амасен Захтабузначина Хаста. Фацагол президент Фембелт Луганска Адамун Республика Минавертима. Ац Республика администрации Сарлаваджи Хадивак. Олег Черноусов Ама Адамун Савита депутат Денис Колесниковима. Президент Библта Анатолий Ярана Хасабана Санкутта Захкана Республикан Қарма Хаста Таис Луганска Адамун Республикайма. Ама Бузначина Хаста Захта делегации Вангтан. Кайнамер Цедесте Аманима Юма Кайбана Санкуттуйна Республика. Хочу вас поблагодарить за то, что приехали, за то, что не ленитесь. В принципе, Луганская Народная Республика никогда не ленится отправлять своих представителей к нам, в Республику Южная Осетия, для разделения тех торжественных мероприятий, той радости, которая есть сегодня в сердце у каждого жителя Южной Осетии. Олег Черноусов яхирдеке бузнычына хаста захта Библта Анатолиян ама Луганска Адамун Республикай Сарлаваджинумай президентан Ратта Арфайфстак. От имени главы Луганской Народной Республики поздравляем еще раз в вашем лице весь осетинский народ с тем замечательным праздником, который мы отмечали и отмечаем, продолжаем. Я привез вам от главы поздравительный адрес, там очень искренние и теплые слова. Прошу вас их принять. Спасибо. Спасибо большое. А также в продолжении темы о нашем сотрудничестве имею честь от имени главы пригласить вас на интеграционный форум, который состоится 23 сентября о Россия-Донбасс. Пожалуйста, примите, пожалуйста. Спасибо большое. Фембалда Карун президент Библта Анатолий Луганска Адамун Республика Минавертан Бакутта Зардалдаран Лавертан. Примите. Наш историк написал книгу «Нарда Ялан», где, ссылаясь на видных ученых мировых, и он доказывает, что все-таки прямыми потомками Алана могут только те люди, которые являются носителями языка этого народа. А носителем языка этого народа являются осены. Уйфаста президент Яхима Райста Абхаз делегации Минавертам. Президент Банысан Кота Зака Хуссари Рыстон Ама Абхаз Республика Танрагай Фаста Мадарис Халар Ама Ангум Бастинятта. Между нашими народами вековые дружеские отношения, которые складывались и по тяжелым каким-то историческим периодам, и по добрым традициям, которые нас объединяют. И очень приятно, что абхазская сторона прислала довольно-таки
серьезную делегацию, представительную делегацию. И по-другому не может быть, так как мы всегда подчеркивали и подчеркиваем, что Абхазия и Южная Осетия как близнецы-братья. Abxaza xorada minister Kako Badgur fetsac darar fakulta юристу надамен мода майраме барак бунецетен. Позвольте мне еще раз поздравить вас с сегодняшним религиозным днем, который имеет огромное значение для народа Осетии. Для меня лично большая честь возглавлять абхазскую делегацию. Я всегда относился к народу Осетии с большим уважением. خیمه رایستن خواست سدیز دوه بسته اخسان نوچه در انگون باستینیت سرازن تخم ویت خیط نزون دون اما کلتورون اینتلیگنسی قومن بلوی آرختر آرازو ایمی یا قد تکت اما پرایکتم. Научное и образовательное сообщество нуждается в создании такой площадки, где могут встречаться, проводить конференции или там организовывать отдых для детей и преподавателей вузов. Было бы хорошо, если этот план реализуется. فی بلدکرون پرزیدنت بیبلتانا دولی ابخاز دلیگاتسیان بالا وارکوتان ریسپوبلیکای بانک جوورتن ویمت مانی داتر آوختا و دون استی سالوخت تمارای فادال بومکیلسکای پلاتو اما گاگلو تویوری چینک نارت ایالانین واجد در سخیردگی پرزیدنتن باکوتوی زردل دارن لوار. بیبلتانا دولی مایخی مرایستا دانیسکا دمون ریسپوبلیکای مینوار ترانسپورت مینیستر ایگور آدریینگای فیم بلدرستاج پرزیدنت بانستان کوتا زاکنر تکا دانیسک ریسپوبلیکای زنواره اما سنزاختا یول خوز در فندیک تصابرات اما سری بارخر زبونن. دانیسکا دمون ریسپوبلیکا مخصوصی رستون ریسپوبلیکای اخسان ریدکن بافستر ست سال در بازرده ام گست کرناده فدل همه دارت در کس سوزانول سمی رازمت سوی نیم گست کرناده آخاستتم. Вслед за признанием последовали те юридические шаги, которые требовались для этого. Это и подписание межгосударственного соглашения. У нас много соглашений межведомственных. Вот буквально недавно было подписано еще одно соглашение как раз с вами, с министром транспорта. И я думаю, что наращивать юридическую составляющую наших отношений и связи мы, конечно, дальше будем продолжать. ایگور آدریینگا در اخیردگی بوزن جن خسته زاختا پرزیدنتن سدیلیگاسی سنافتا خورسکی رایستوی ویت خی. فیم بلدکرون واجتا مفسم تکرادیان باکوتوی زردل دارن لبرتم. کوکویت آنژلا کسرت تامیرلان خودت الکساندر اینفورماسیون را واقدابون. Kurdiyaçın nevgenek axsanadun arxayaga məxur zımgar, axa meyzettoy qotay tegrigola iristonadam yabiren mesxalarta. Umen ya nevedzem azı yubilesi tanım məxure rası Çinik sıran. Çinik esegen fadatu zenis nevgeneci sardım esfeldestadime uarextere bazunga kennen. Ya prezentacime inna vajjetime iuma xundersid naotsxasek tıbıl televirader. Игорь Котаев. Жизнь во благо народа. Чинек ахамну мимо хурарацет хусари рестун равахтат республике. Я вторую историю зонате доктор Цеберт Людвиг. А меня баца такута адаму невгенеже навац аза юбилейме. Чинек раваценен финансун ахоспакута на бесте серглавек бибелта Анатолий. Презентации хаяд райстой республике разамнат президента серглавдей. Республике важде тема интеллигенции минаверте. Чинеже автор ярана хас банасан кута. Qotayta Grigol kevdis Kurdiyaçı nevgenek. Axsanadun arxa كما خور زنبال. خافته سبل صاد كم فكروا يخوردم سبل كمان ومن دبون قاسا ودن لازم فند سمای قاسا و ایفستن دوز فل درس خال کنن. مهارم دست کم درس در بانتستی سمای وطایت گریشای نو مافیا سفانه استوره. ممنا یه مدت فسر تایید فلم راسو چین بود که راسو دستابون مابون سست ایستاز برابون کنن. و اینجا سال کنه що هنوز من وطایت گریبوله نون بازایزینی ایرستوری استوریه. Çince after buzunjana xasta zaxtana patsahat razdar prezident tbiltlianit amanere prezident bibelta Anatolian si xosata xay ve magaska Çince after fitsak exemplar arfen fendiyektime balavar kutana bastay serglawagan. دبون کرباستن فیچال بدن او کریستوف فسیج فلا فیچال بدن افتر فستون. Нашему замечательному президенту Анатолию Ильичу Бибилову первый экземпляр с благодарностью за поддержку выхода сей прекрасной книги. С искренним уважением, с пожеланием успехов в трудной деятельности от автора.
Պատսաղադը սարղլակ ռմբերտ վավշտան ռար ֆակուտա պատսաղադուն բարակ բունուցտան Պրեզիդենտ բանուսան կուտա խարս evzunge festəməqar axastıda kəis növgənəcə binun timə və buzunca nəxəstəzaxta növgənəcə binuntan əməçinəcə aftaran yabakanga köstətə xəy. Oxanval berzund, oxurgund, kaysorista, ma yakuxman kayroista, ma kayorxoy toshichinə dil. Vişlər xodda mən Ştrbuznak jurun, rezervasi Ştrbuznak. Zdalne Ştrbuznak binun tarvit xeyman nas maqlish qo'shdi. Yanovta Koshti Begoynov, Plita Isaynov, Burduxonov, Kautas Hoftasam, Lambanak ve Kalsertasana Bofsasha kesim. Ştrbuznak xisho nochem oday moglenkay bolaborkutda. Ama Ştrbuznak yaxishan Ştrbuznak yaxishan Alxam Rasut Fatkayni waqta ironoy bo'ldi xayr. Qotayta Grigol bira astlaut xussariristun nefkanene ayvada sarx və xayadiste fərtsə yerəstə cəxkat nirset xussariristun nefkanen axurganandun. Xitsan astavut oblastun sovetə deputatlar. Ama alran dar yatxta amazonun zinətəniku xalaq qotda yavarzun fədə bəstən ama adaman. Nefkanagi ma xalar və respublika razdar prezidentlər. شفت وقتا ام یکمان وقتا اودونالی که فیرو خودستیا خورس رسوخت خودتا یا خورشی اما از در موجگم من خواهم چی دارید در بعدم اما چینه سودون در بچگم زونگه چی دیس گریگوری سیسیو چی من اودو سخی آمون جنوب با من مایوی آخر مدای ما بیمه زونگه کیو دسته Qotayta Grigolo köstətə bərzund benot axsınc Patsağado Nasiyon Muzeyi Nefte Galeriyaya. Banasan kotda muzey direktor Zasita Mirab. Qotayta Grigol əvzəx död axırmə və disxors əmətsəstvarzun xistər. Banasan kotda yaranı xasa xussariristun Patsağadon Universiteti доцент Остата Джулиета дар. Он был человек всесторонний. Он был одарен от природы необычайным чувством, тонким пониманием людей. Веселый, несмотря на драматическую древность. Rembert dövçü tema xayad raystoy Qotayta Grigolo köstete ravdist fadune bakunda çıçın seremoniye. Profesör Tsibert Ludwig Banasan kutta zerge yaxi nemaya amunçınıl axam alı varsun kurdiyaçın adaymagi məxalar kayved veyte xay. Respublika Fetsak prezidenti Baramid Magaska Qotayta Grigolan yerəstə cəlaverdircid xussariristunu adamu növgənə cənum. Yanum xassid xinval vengtay sayu. Atavga azı tavmaniya yubileyme yaxadzarık ulul bakutoy mimariyalun feynəg. Patsağa da sarğlak yaran خاصبان سان کوتا زکه قوتایت گریگول و دی زنگه آدایماگ کاتس خومل کوتا курдяччын нефгенчетет салдар фальтаре. Григорий Сисеевич действительно был выдающейся личностью, не только как художник, и это подчеркивалось на презентации книги, но и как общественный деятель. Единственное, что мы можем сделать сегодня, это гордиться, что у нас в Остин есть такой художник Григорий Сисеевич Кутаев, с чем я всех нас поздравляю. В России Федерации Невгенчта ассоциации венг Айват Зунек Qotayta Grigola nefte album Fadune автор Плита Маргарита Арзерста вымания көстетete хай. Он как галактика, разнообразен и бесконечен. И творчество его будет изучаться еще много-много лет. И он всегда будет, его всегда будут открывать, потому что он, правда, бесконечен. И последний. و فستماران خاص کودتوی نفگنج آخرگینکته و رسی فدراسی آدمون نفگنگ چیلخصات ماگریس ریسپوبلیکا تسگاتی رستون آلانی آدمون نفگنگ گاسنت جورج اما ریسپوبلیکا خوستاری رستون پاتسغات آلانی آدمون نفگنگ کسویت لاورینجی کدی اولگینا کافته تنگ رایگوندن من تنگخسز گونو زلگزردم تنگ قارم آخم پرزیدنت سارستات ها بود رسول تنگ اول از رشون بون از کچن بون کیفرسو هم لپوته یرشتون راجمان درو دی من هردنش مفیدن درو زنی نمان و من ماخانیش راگون истории каждый истории каждый галжак. Осетия очень талантливая молодежь, очень много талантливых и художников, и всяких специальностей. Я много народов видел, но таких талантливых осетинов я не видел.
Nevganajichsk qudayt Elena Buzunjana хастазахта республика эрта президентандер сакустортама хосетахай. Этот день особенно для нас приятен тем, что на этом мероприятии приняли участие 3 президента. Леонид Харитонович в 2016 году на 90-летие открыл мемориальную доску отцу. Людвиг Алексеевич написал монограмму об отце. Анатолий Ильич издал книгу. С его помощью вышла в свет книга и каталог. Спасибо вам всем огромное. Вейфастарın bir dövcütü və xuddi rovdusma, sıran ravartı nevganəcəstay köstü. Anfinanis istoriyon qoymakta, əmə yiristun adamı bartı sarıl toxqancıtı, stəyzin gund adaymakta nifta. Vüdun nüməti doğdırda, fışıta, axır gundda, əmə yivvaqs adamı nifta. Qutayda anna kadyada daynari yəftavətlərin zonaya ayva. К сожалению, дедушку я не застала. По стопам моего деда пошла моя мать, а по стопам моей матери пошла я. Ravdus mərbacavcı təmazunga kuttu qotayda Grigolot sardam asfaldastadime ya nefte sarmagund album fadun rojidar. Tıbıl telvira kokuyt Aleksandr Kotstayı da informasyon ravaqt abun. Саархайдай барухскотто истене мекеште зердете. Зно низер гурат республикай бонусетен вагдырсыд берек бунун концерт. Артисты арах синадыма айвад эринбир дövjete сезердил bir erestек badarзысты. Хорстелменте индевдаdı ine ayvad orjtime baxavd neysen gurtder. Зно набастаем бастактанер довыневдам хатсет жынық давай банысан куту республикай бон. Уэцетен вагдырцыды сталы хузун культуру мазалтта. Карон баттаныстыр концерту ди спорт комплекс Олимпорас. Умсайрач дар хайадиста зарта макафты паца хатун ансамбль симт. Концерты цалдар номера сахаст кутуй президента Цурлапута хура ансамбльдар. Концерты майзаржыта сахаст кутуй юрмалай шансоны зараджи фестивалю валахи залтасуйты игр. Барак бомамона республикама концертон программой махон терцедесты Приволжская всаттун зылдыва Россия национальной гвардии зарта макафт ансамбль. Концерта карон сцена марахастама барак бонецетен адам рарфакута пацахаталани президент Бибилта Анатолий. Ирстон барак бона хорзахват. Абона штер барак бону. Ама манождер штер бузнак фандазаган. Шдари теродан бачар хайтуй. Шамай абу мах. Ham nasıvalla timerim burdum. Şamay qazam, xudam, şinkanam. Havdanıstı nefetçak parlamento deputattı. Havdanıstı yiristonu festival. Kaşıta sariyun berşiş slavudıstı. Şamay bakak kanoy. Mah adamı yiristun. Ama sen akkemen derhişenay. Ama yivul deriyumem. Sergobray kuven. Президент Марарфакота Приволжская всаттун зылдыва Россия национальной гвардии зарта макафт ансамбль кухтория кенеген. Ярай гурам бунецетен амави феста бакаставит президента указ. Ац ансамбль халартин аду орденес хорзахчин кенене тахай. Автова республика хустари рестун скухт артисты нумла вердерцет ансамбль солистка Ольга Минузоеван. Концерта карон баттана вадис эстерфирвирк. Кокойтан жила богатазис информацию равагдабун. Ama karumbattene bazonga kenzistem dundikagam sintabirine beste bunu gada barakkenen time. Znavr rayonu Deniz İrdbunu gadvalda faqarmat bunay dunav dağsavı 0 gradusu. İrdbunu gadu Deniz Zav rayonu derçisil kavda. Valda faqarmat bunay dunav dağsavı 10 gradusu. Axam bunu gadu Deniz Guay saydar valda faqarmat bunay dunaxsaz dağsavı 0 gradusu. Leningor rayonu der İrdbunu gadvalda faqarmat bunay dunas dağsavı 0 gradusu. İrdbunu gadu Deniz Respublika stolitsa Txinvalı der. Rawar Deniz çisil kavda. Valda faqarmat bunay dunas dağsavı 10 gradusu. Ахамедистіне информацион службе басатта гундырмәжіті. Ал бондарына сарды вазат хорс хабар тіфәт. Имал нараду фин балдына ефирі.